Assalamu alaikum ardaqты Oşqar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балуандар. Биз бүгүн Ноокат жергесинен чыгарылыш улантабыз. Бул чыгарылышта мындай окшош аттар чыгат экен. Ноокат районуна караштуу Арал айылынан 2 ат чыгат туугандар. Бизден алыстабай байкап туруңуздар. Кандай ат болду? Аттын ээсинен маалыматты сурап сиздерге жеткирип өтөбүз. Мына биринчи номердеги атты өзүңүздөр көрүп турасыздар. Курчат көрүнөт, эми ээси маалыматты берет. Мына атты байкаңыздар, мына аттын курчуну күлүгүн издегендерге туугандар биринчи номердеги атты көрүңүздөр. Эми сиздерге кенен маалымат жеткирип бөлүшүп өтөбүз. Мына үн менен кеткен күлүк ат чыкмакчы туугандар. Мына токтотпой чапчып ат, мына улактын аты туугандар. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Geldin mi? Geldik. Den soğuk işleriniz yaxşı. Toktotpay çapçı atlar çıgat okşayt bul çıgarmıştı. Salamat. Çıkkanda ele oynat, çabap çıktınız qattı. At уже tayar bolup kaldı bulçu. Suutu geldi. Suut geldi. Bu mini bagaz özüçü. Kol bola özüңүz suutkan at mı? Oşonda anan özüm 1,5 yaşamda algam. Kol bola. 1,5 yaşlarında gelgen mi? Şunday toktatınça müçöllerin tartaylı attın malumatın görücülerge yetkili olaylı mı? Kakbaş, kak kelle at eken. Attın hem az yaş kança da? Toluk 5 yaşar. Toluk 5 yaşar. Ekası. Ekası. Asıyga ekası. Ekası. Parodası kanday oldu hem attın? Parodası bu aralaş var için Bişkek aralaş. Sıvaska. Bişkekten gelgen mi? Bişkekten gelgen. Kulun Keltatay vağından beri özünüzde? Özümde, kol bola, yıkançılık. Kazıklar taza, teyakları taza. Dişik yeme yok. Taza. Teyip çitep jaman önörü yok battın. Kolga öte joğuz. Boyu kança çıkat? Boy 1,65 plus 1,65'ke garanti. 65'ke cevap veres. Naraka bursanız üstlörünün soruların çatqa ayaklarında tartaylı. Ayaklarında görünüzdür. Ardın ayaklar rak. Sorat. Kiliçka koyulgan emes batqa. Şu kimge nasipse özü koyuyorlar. Buğa koyuyordu kaymanatçı. Torat ele. Torat koyuyoruz. Emi bunu toktatın. Hazır mına çavaptagı emi görsetөбүз. Teyip çiştebeyt ha, bala ılgap. Ulakka salıp çavulgan mı? Gelani keçetme, garanti eder. Gelasına joop. Joop gelani. Kanday alaman ulaktarda çaptınız mı? Çoğun ulakka bulturu saldık. Çoğun ulakka saldık. Hazır. Ben ulakta saldım ben özüm. Mına Nookat'ta çoğun ulaktarın birinde. Keçi öyle yüzdüm. Bayağı çoğun atlar iştegen жерде işteydi eken de. Sınadım da, darbızı jarılgan saz. Darbızı jarılgan attı. Ulağı tamay. Үйргө koyulmadı. Yok, үйргө koyuldu. Үйргө koyulmadı. Onda bir ulağı tamay attın suutu gelgen bolsa kim özüңүz taптап özüңүz suutkansызбы hem? Özüm suut. Hazır uşu günde daha ulakpa saparsa olat onda. Olat şu günde daha abarsın. Уже suut geldi da bunun. Narkı polyadan bir görset koyulan da. Bunday kengirrak жерден. Görüңүздөр күлүктүгүнө мына чогуу көөлөйлү яланы топту кечкен ат экен жаныбар. Мына скоросту өзүңүздөр көрүп турасыздар. Шамал экен, куюндай эле кетти жаныбар. Баасына да токтолобуз, азыр кайрып ээси кайрып алып келет. Мына көкбөрүгө чапса да богудай го, скорость ордунан экен э? Скорость ордунан, камчы кетпейт. Камчы көтөрбөйт. Камчы көтөрбөйт. Токтотуң эми мындай. Бул атты токтотпой чапчып ат экен да, мына кыйкырганды өзү алат. Кыйкырык менен. Кыйкырык менен алат. Эми баасын айтың аттын. Баасыны базар баа кылып коёмчу. Базар баасын эле. Турган кылып коём. 2600 доллар. 2600 доллар. Жетишкен алат буйруса. Жетишкен Кудай кааласа. Мынакей бизден алыстабаңыздар. Биринчи номердеги ат. Ушул Торат болду туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Мына экинчи номердеги атты дагы мына ээси өзү минип чыкты. Мына жоон жолпусунан келген бир келишкен Торат экен. Бири-бирине окшош аттар. Атты көрүп байкаңыздар.
Экинчиси ушул. Булар окшош экен бири-бирине. Окшош. Мындагы эки түйөк акка мына күнгө өтпөй эле койсоңуз, мүмкүнчүлүк болсо мындай көрүнбөй калат да бул жак. Ошол жолдон бастырсаңыз бул жак күн болуп калат экен бир аз. Мунун бирөөлөрүн да бир көрсөтүп коюң, ушунчалык алыстап калды. Эки жака бирдей. Ордунда гидравлик. Бул кичине турган ата эмес, мындай эмесине караганда. Бул эми минилип атат ошо. Эми минилип атат. Bunun hem kaytara verin, yaş kançada oldu? Bunun yaşı 3 asır, 6 yaşar. 6 yaşar. Bu ozu kattıra okşaydı. Ayı öyle şu ozu kattık. Ayı ozu kattık. Buna жерге alıp gelince bundan da tüyaklarını, emelerini tartaylı. Tak. Bu janaga qaraganda kişine joğunroq ekan. Joğun. Bunun parodası qanday bo'ldi endi? Toza Qarabağ. Nasıl? Kırgız yılqısı. Özümüzün kırgız yılqı. Qazıqlar, tüyaqlar taza. Toza. Bunun hem ulağı tamay dep qaldınız, bunu özünüz malumatты berin görüşçülerge. Bunu malumatını aytayım mı? Bu Dangana'nın Karoli dep şunu aytattım ben. Bunu kaymalatı Passovsk. Passovsk. Alıp kaçar deyip ko. Alıp patlatır atılar. Alsa kaçat. Alsa kaçar. Atçet girbeyi. At yetkili. Bunu hazır. Suutu Suutu gelelek. Suutu gelelek mi? Bugün minildi. Jemge toyup, жақшылы bağıldı özü. Bolu da. Жоқ, bağılganını aytam. Bağılıp hazır jemge toydu saratan jemine. Jemge pişti bulçu. Jemge pişti kaytardı. Uca kaytardı. Kuğ gazı gile turav. Kuğ gazı hazır dele. Mesniyeli, noqatın atı. Noqatın ele atı. Бұл hem qanday ulaqtarda salınıp çavulgan atı. Bu köbünçe Dangana bu. Tak ulaqqa çavuldu. Arpana. Arpana. Tak ulaqtın Karoli'de otam var. Mına ayıldın ulaqtarında o. Ayıldın ulaqtarı pastor. Alı beretте çoğun atlarga. Damkırat mınандай çaytqanda. Çaytqanda çoğun ulaqqa palvanıрақ barıp көтөрүп бере турганда. Ortada mınандай жыйында жакшы турабы? Жыйынга жакшы турат. Ап чыгышы да жакшы. Эңилсе алат да. Теп тиштеп жаман өнөрү жок бул аттын. Өтө колго жогош. Колго жоош. Колго жогош. Бул эми чабылып эми болбойт экенден да бул экинчи номердеги ата. Айда адамда бекерлик. Күнчө 3 ай баккан эмес, сипетпесин өкпөйм. Эми мына аралда көрүп билип жүргөндөр болсо керек атта, мындай таанып дегендей. Билишет барды. Эми бул атка bunun baası kança oldu? Bunun baası andan da arzak koyalım. Odan da arzan. 2300. 2300. Pazar bağısında kendi atlara buyursa. Pazardan da arzak kılıp koyalım. Buneke tuğandar atlardı. Şu tuğandar bugün nazakın Dangana çapsında odamda. Tuğandar kabul. Buneke tuğandar atlardı gördüğünüzde reisi pazar bağısında ele koyalım dedi. Ulaqta bayanda video доказательстволар барбы чабылган экөөнү? Dangana toylordo бар дем, ол издеш керек. Онда номерлериңизди айтып өтсөңүз. Номер 50 менен. Плюс 996 550 менен 84 85 14. 84 85 14 номери менен байланышасыздар туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.